Kako je Vučić predao srpskog generala Ratka Mladića za kojim danas navodno tuguje? Zamenik tužioca Bruno Vekarić tvrdio je da je Vučić špijunirao i Ratka Mladića. Dok je bio glavni sekretar Srpske radikalne stranke, Aleksandar Vučić pomagao je aktivno u lovu na generala Ratka Mladića. Špijunske aktivnosti sadašnjeg vladara Srbije razotkrio je Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine. O tome piše Predrag Popović, dugogodišnji Vučićev saradnik i urednik dnevnih novina Pravda, ostavljajući odgovor na pitanje ko je uzeo $10 miliona za hvatanje generala Ratka Mladića misterijom. Među malobrojnom publikom bio je i Zoran Živković, čelnik Nove stranke, koji je postavio ključno pitanje. Koja je bila uloga Aleksandra Vučića u hvatanju srpskog generala Ratka Mladića? Bruno Vekarić jedva je čekao priliku da pohvali tadašnjeg premijera. Za razliku od druge dvojice čelnika Srpske radikalne stranke, koji su uvek branili Ratka Mladića, gospodin Vučić je bio vrlo kooperativan. U nekoliko navrata dolazio je k nama u tužiteljstvo i nudio saradnju i informacije o tome gde se skriva Mladić. Koliko je važna informacija o Vučićevoj cinkaroškoj ulozi, najbolje pokazuje činjenica da ni jedan medij ne smeje objaviti, a kamoli od Vekarića tražiti dokaze za takvu tvrdnju.